byinshi Imana yo mu ijuru izoyibarose umugisha wose no guhezanirwa bikurarira mugende mugwire umugisha mugwire mu ishengero mugwire iyo mugiye hari ijambo Aburahamu Imana yamubwiye ati mu rubyaro rwawe n'amahanga yose azoherwa umugisha kandi Imana izobahizagira cyane mwese avuze hari inka n'inyana yayo bisumba byinshi Pastor Gato nagukire mu ijambo bayisanga nimba atari ibanga ushobora kuba yigurura fasha muyigurire Imana basi ijambo ry'Imana bandanye ahejeje murakoze Yesu abahezagire cyane kuri Yesu ashimwe na mukamana bari yavuze ati sijya nogera ntagabiye abana Marishima Iragira nsaba abantu babiri madamu wanje na mama wanje negere ngaha Marishima amen Bonaventure na Joel na Chanel na mama Naomi Marishima amen Munyaruke abona hamagaye Munyaruke na Richard abadamu Imana ishimwe cyane aba bantu turi umuryango twamana na Methode imyaka myinshi turi kumwe tubana Methode twarabanye mu gihe kitari cyoroshye no mu gihe cyoroshye turi kumwe rero kubona Imana imwubakiye urugo iragahezagira Imana ishimwe uyu n'umugabo yabaye umugabo kuva kera twebwe dukura twakuze natwe tutabona umubyeyi hagufi papa kuko baravukana ariko twebwe tumaze kuba turi imfubyi mama wacu uyu yama ikintu cya mbere atubwira kuva ku ntango kuva mu gatondo kugera ku mugoroba bati bane banje muze mwizigame ntimuze mwibe Methode wewe rero nta papa yabona nta mama yabona ariko iyo myaka yose nitwigeze twumva ahantu twe twakwiye ruguru iyo mu Kayanza tugeze twumva ahantu yagiye kurangira umugati w'abandi cyane ngo agende kuyiba ibigori by'abandi turakurana uku tumubwira ati genda uku mwana wacu ibintu biragenda neza nk'uko abivuze yatanguye ishure ari umugabo turavuga tuti none Methode aragiye ku ishure twe bajya abahungu bakavuga ngo nagende umuze nagende turamutera intege aragenda ariko n'umugabo tuza tubona ishure yaba mu ba mbere
arinze amashuri muhungu adasibiye atadubuye mukomera amashi. Imana ishimwe cyane. Rero je numva notanga ikimazi ku Mana kandi nzogitangaho kera kubwa Metode kubona tatumara amaje mu muryango no ngaho Bujumbura yashishikaye kubaha Imana no kumvira umuryango n'abavyeyi. Rero turashimira Imana. Jewe rero nk'umukuru mu muryango banyizeye twavuganye na madamu urakeneye koroherezwa gatoya ukaruhuka turakuriye inzu amezi 4 kandi amezi 2 tuzogurira rasiyo yose. Ushishikare gutera imbere, ushishikare kugera kure cyane, kandi kizoba kitariko kiragenda neza uzotubaze, tuzokuba hafi muri bwa bumwe no muri bwa bucuti. Amagrasi nawe usanzura umuryango twakweretse, usanzure ayo pasi ribagiye pasi nakwibagiye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bibavukana n'ubu baravukana. Amen. Rero aya mezi 4 ntuhangayikirwa kuri iyi nzu kugira gute, aya mezi 2 ntuhangayikirwa gufungura kugira gute, izoba gikenewe cyose tuzobitunganya iby'amezi 2 byose kugira uruhuke uzosubire mu bikorwa byawe waruhutse meze neza. Imana ibaheze. Murakoze cyane. Yesu abahezagiye. Imana ishimwe. Yavuga kwa kwenda bisi. Nawe nawe yakuzanye. Amakeze. Na pastor nawe nayaza. Wari yasubije itangaza kirabwira no kuri. Bana babyuhe bamererwe neza bakimumuye. Murakoze. Hanyuma twihuse mbere y'uko nja mu zindi gahunda nayabanza nakire Bishop te umwanya nawe akeze banwa esa shimwe. Kana kuvuga hano